Kanti ukucoca ngomnyanya lo nangendaba sinomphathi weKwekwezi FM uNkosinathi Ntuli hlalwana mbala sakwamukela Iindaba zesindebele kutsho ukuthini ukubamba iminyaka emide 40 yeKwekwezi FM kusho ukuthini njengomhatsho kuhle kutsho ukuthi naligodi ithuba lokuthi umhatsho weKwekwezi FM uragele phambili nokufeza nazi imfiso neminqopho nemibono yayibekwe ngilaba abathomako bathoma umhatsho wesikhethu iKwekwezi FM okutsho khona ukuthi sisesenomsebenzi ukuthuthukisa isitjhaba sisesenomsebenzi ukuthi sibe mamehlo sibe lilizwe lesitjhaba begodwa ngale kwalapho ukuthi senze konke okuphathelene nesitjhaba sekhethu kuvele pepenenene ukukhula kweKwekwezi FM kutsho litho likhulu kithi. Siyathokoza mhlalukwana ungathanda balalelini mhlawumbe ukuthi bangenza njani mhlawumbe ukuthi nikhona ukuthindana nabo mhlawumbe nanginokhunye umfakela abanawo kweKwekwezi FM. Namhlalukwana siyathokoza simhatsho nje sikhula vele sikhuliswa umlaleli yeke ke siba umlaleli angasipheleli ihliziyo siba umlaleli ahlale nathi ngekhathi zonke vele lapha nalapha kodwana njengenye nenye ikoro yezohatsha kodwa ikoro yezohatsha ehatsha bunqopha kuba nenitshijilo ekufuna ngathani singabonisana kizo yeke ke sithi umlaleli akangapheli ihliziyo akathumela imbono yakhe njalo athumela imfakela yakhe ngoba namifakela leyo eyenza ukuthi sifike la sithi khona nazi inqundo ekufanele zithathwe ekuthuthukisweni komhatsho wekhethu ngoba zifaka hlangana ukuthi nakamahlela abafuna ukuwezwa mhlawumnye nakula kufanele silungise khona nakula singaqinisa khona yeke ke bangasabana kancane ukuthumela ku info@ikwekwezifm.co.za ngoma nazizinto ezifana nazo lezo ezenza umhatsho ukwazi ukukhula ngalendlela. Mhlalukwana nakamachuguluko akhona wabahathi wamahlelo ngabe eza namachuguluko anjani nibingeni ngawa amachuguluko la isikhathi leso somnyaka nambala namhlalukwana isikhathi laba namachuguluko emhathweni ehlukahlukeneko nemhathweni wekhethu iKwekwezi FM uyazi ukuthi kuhle enye neyicontract ebakhona emhathweni lapha kuba icontract yomnyaka munye kwaphela kuthi ngaphela umnyaka loyo kokufike la kuhlala phasi khona kubuyekezwe ekutheni sekukhanjwe kangangani begodwa ngikuphi la kungaqiniswa khona khudlwana namhlanje sisiletha amachuguluko esichabeni sekhethu nebalaleli beKwekwezi FM nemachuguluko asitshiya sithabile thina amachuguluko athi njenganje uBoboda Beat uBusayi McDonald umhatsho omutsha ovela kuminye imihatsho bekakhona uza kuba khona ngaphakathi emhatshweni kweKwekwezi FM ku breakfast show namanye nje amachuguluko akhona okutshengisa ukuthi umhatsho ukhambisana nesikhathi bekodwa umhatsho usaragela phambili nokuthi unikeze umlaleli konke lokho kuphathelene nokuthuthukiswa kwesitjhaba sekhethu. Mhlalukwana sithokozile isikhathi sakho ukuthi uze Iindaba zesindebele. Ngiyathokoza namhlalukwana.